Good morning. Lát thầy mix là rõ này ha. Respected co-speakers, chairman of this village, respected teacher, parents, and my dear students, ladies and gentlemen. It is my privilege to address you in this very important seminar. We are here today with purpose to awaken the leader within each one of you. A leader has always said the destiny of community and nation. And as the young learners, understanding the leadership is very essential. It's very important for your future. Today, the theme, Know Your Leaders, will always help us on reflect on what a true leadership means, how to identify it, and how to nurture it within ourselves. I won't take long, but today I have selected a few leaders from our Zeme speaking brothers of Zeliangrong community. I have given a reference copy to our principal if you want to refer. Zeme tuang community corona Zeliangrong kang Naga kang tang talomai. Phải đến này ấy kì ai cái sẽ dân lọp vào lâu ấy hay ta anh ấy tuồng principal có ní ai hard copy ní submit lọp anh ấy details na ngaka tuồng pakai rita kagan lọp này không được na roughly important point naka ai sa lọp này hi lo mo katena details sumai na hi lo na kilau kane hard copy ko na raliang mo ko Newme po he tuna Newme all mogulong ko na kamaya emble ni contest lo we emble contest lo na ngama deputy speaker Manipur Legislative Assembly ko ni kamay lo we my early career ko, early journey ko. Laileng mai suna new mogulong, all mogulong kaya nakahong tonge. Kamay home da. Tawa nang ni kuya student leader. If you want to become a great leader, you start from here. Nam korena, nang kai korena, family korena, nam korena, community korena kahong ni nare. Kamay ni. Founder of Mogulong Student Union, President Sulawe. Come na school ko ni teaching Sulawe. Hai tang ko kamay contest sumang ko Vice President Zeliangrong People Convention ni Punglawe 1980 ko. Come na hai tang ko Founder President United Naga Council 1980 to 1984. UNC tong President Raliang Mesuna Kamairona Slowe. Secretary Manipur Pradesh Congress Committee. Ini kamay Secretary Punglawe. Kuma member Northeastern Railway Board. Konis to my board ko Banglawe. Chairman Zeme Naga Literature Committee.
Northeast India เขานี่ก็มา chairman สุดเลยมาโดยนัดตอนเรามาก็ว่าไปด้านไหนกี่ details เนาะไอ้สาธารณะมั้งแค่ back to นะ public account committee ตรงนี้ก็มา members นะสุดเลยให้ตั้งเขาไว้ตาดังแบบนี้แม่ให้นี่ new old มกุลงก็เลยมาโดยนัดไรก็zeliangrong may within zeliangrong brothers hai ko de ri suna head hunting sum tong culture legalize suna hai dai mera me pi dang ro na mai tong pride suna ni su bam gang ko ai ho nu ma ke tu na mai organize ni ko mai ni gai na su lo me pu organize su le na ko mai ro na suk toi ve toi suk su mai suk toi bo hai ya ko mai ro na su lo we hai su lo me ya pai nan tung a su long tong zeliangrong ko ri su na ba me ya ri su da ma kan zai kai da ma kan tung a man sai ka ko doi lo na man sai sing hu ko nyu na nyu mai pi tang a su long tong hai ya zeliangrong within zeliangrong ko ri kai da re ta hai company tu na ko mai ro na cars su na ni hai ko me ri kai da dan to cars hai tong cars da wong pe na su long tong hai ta ne tu ga lo lo khang nai ani zeliangrong community ko ta wa ade so ko ai ni te apa mini te ala no ni te hai ko men tu ga ani bu po na su lo me amu kang su we hai ta asai ko me seminar conduct su lo me ya pai na thoughtful su we school tong provider school tong administrator oza no ko aram tong chairman secretary no hai ko me tong organize seminar su lo me ya pai nan tu we ai ko tong school ko rai na hai ko me tong seminar organize su mai ta to lo za ma ke kera counseling ko mai kera guidance ko mai ho pai na exponential speech ko me ni hai ko me tong organize su ga ye ki hai ko me tong know your leader to me tong ho ta lo za ma ke hai ko me su lo me ta pai na ne wa thot bul su we ne pai na ram khan su ye tung we tu me sa lo ni ko ma next ko next ko ram kui wang ba ne me kama ya asam mai asam ko ba mai ta ni kama haflong ko ba me ram kui doctor ram kui wang ba ya indigenous culture western culture wang ra tu ko adi bang ko wa pa na ani tong culture ni kalai kang su na religion kalai ku ko religion kalai pa ku ko ani tong culture ni change su kang kalai kang su na hai ta ka mai ro na protect su na preserve su na ba me pu to ma ho ani christian su bam sini western me tong rasya religion su bam sini english me pu ani su ngam ge na ani tong culture ro kalai nu ma ge na hai lo ba bi se asam mai ro long tong ani tong culture re hai ya ko ti bam sini english ma ho su ngam ge western ma ho su ngam ge ani za riang ho zeliangrong mai de hai ko me tong ka ma ya preserve su su na su bam pu da haraka zeliangrong haraka tu na ka mai ai ko general secretary pung lo we ko ma ka mai ro na Padma Shri award lo me da na kanu ai ka de ko kai na ka mai ro try wong na pri ra lo we rai ko kamai asam hai busy suta ko nam busy suta ko alano 2 minutes especially in 2 minutes girl student kade wa paloma subma hawe to ko manong de school tam nga ko ma paloma tong so na kamai tan magang ko ade puro na school law mage ni to ho ngan nung ta law we ki ani to nung ta law mage sa na
ก็หมายเรานะเขาก็ดูนี่เขาก็ดูเลยนะก็คอยเขาดวงเลยนะ 100 more than 100ก็หมายเราไม่ควรนะ education ที่เราไว้ตัวให้เขาดูนี่ especially ให้เขาดูนี่ก็หมายwomen empowerment สุดแล้วไม่เขาดูนี่ก็หมาย Padma Shri Award ลองตรงไหน Padma Shri Award ตัวหมาย highest nation highest civilian award เด้ honors ที่เราไม่ highest เด้ก็มากันหมายเรานะRani Gai Dinliu Tuang biography ni hipalawe author akare kom na kamai tanlo me pai na ho ai sangam ge salon tram ge ki kase kamai award panglo me ni Sri Guruji Prabodhan Puruskar 1997 ko hai ni panglo we Pune kroina kom na Doctor of Science Honoris Causa from NITTE University, Mangalore, 2018. Hai ko nem phang lawe. Koma 2023 ko roina Padma Shri Award. Koma phang tong e. Koma ko thomai na ta khoni. Iloi hang ba ho. Iloi hang ba hawai sanapati kawe yangkulen tawa yangkulen tu me drai ko ho ling suna ho jenui na tu tonge Zeme ancestor village kamaya pioneers akare zeliangrong region ko komlena ali kaman koroina kdu phai koroina pedal koroina Pakistan East Pakistan ka mai talieng kana long pu 1961 ko ni talo again in 1963 ko ni ka mai talo re ko ma Ali Kaman ko on food ko first batch to China in 1987 ha ko ni ka mai China ni pedal ko roina ka mai talo ram pu foreign time mai so ba me ya ka mai foreign talieng ka thum lo pu na ko na Kamaya, Zeliangrong region, Raiko, Rongmei, Zeme, Puimai, Liangmai, region, Bakpamako, region Timako. Kugoi Nakarubangako, Kamai, CEO ni Punglawe, Chief Executive Officer, Chief Administrative Officer ni Kamai Punglawe, Koma Advisor. Zeliangrong region tong advisor ni punglawe 1995 ko. Ma member National Judicial Board 2006 ko ni ma punglawe ko ma panti ho 2008 ko 2008 February 11 ko ma panti loi lo ko ne. Ko ma po he Newme kamaya native ho mandiu mere ki ntawa haflong ko kamai lunga ba me kamai ni academic ko ne paina susuye kama academic ko naramanga kamai early journey ko tawsim ngoi na tawsim ho chu ko de ni suni suma tawsim ne subdivision one of the most backward subdivision in India ko ni backward so khak me Zeliangrong mi tong subdivision na khare hai ko ne kamaya vice president ni vice principal tawsim wisdom English school ko kamai punglawe kama principal nga ni punglawe master loi pana kamaya lungsuna as education me ga to honu ma kai hekum bam ko remote area ko education ti launi de na kamai lungsuna sulom puwe kamai Doctorate of Divinity hai ko ne kamai 2015 ko Faith Theological College and Seminary Bangalore ko na kamai phangdare laudare kamai master degree ne akhat finance diploma in financial management ko ne kamai first division pana kamai sulowe ko New Delhi ko na kamai CSO ko kamai tan lom na Joint Secretary Zeme Student Union Assam Nagaland Manipur 1988 ko kamai sulowe General Secretary of Zeme Council Manipur
1995 to 1998 kone kamai sulowe auditor ne all zeliangrong student union Assam Nagaland Manipur tong 1998 ka sulowe kama president Zeme student union Assam kone kamai sulowe 2021 ka kama president Zeme zeliangrong body Assam kama he kone pungsainga punglowe komlana Naga society kone kama member of global Naga forum 2020 ko kama member khatsu bame tawnin tawni su bame koma speaker Naga ho kama 2004 thaikum troina 2024 kong korena kama Naga ho tong speaker ni su bame koma paina nae Zeme community korena Zeme speaking brothers korena leaders suloma paina nae ta haiduo koma haido kamai ni jadunang moment ko kamai ni kuma chani do prophet ama weraga ko ma su fazana thabak tawrame kamaya prophet akhatsuna tan lawe kuma bangkai korena jail korena kamai panti loi lokane nani sawe gangka suna ho paina nae ta pungma mini paina nae ke ta wai sakan mya past leader ni naite klo sa me ne me po ho ni kamai panti takan he tadang be ni takan he ta pungma mini nae ke ko goina mesen sunga mage ko ro ingana leader tong past leader non present leader non tong ho ko ro ingana ai salon he ko ma akhada roina I ketena atong story ni I rona tanlo me experience salone ko ma ani student goy pupunun goy wonglo mu goy khane I ketena salone ani tong nation community leader me to ho without the true leader we will never progress even a family even a village a community a nation katse progress ngam tramoge adio tadba maya leader me heto ho where we are going where we are heading in the time magina the world is changing and we don't know where we are changing into what we are changing kalai wo ma bune ke anu tong leader me to zoi lo me ke to ho kalai wo ma ko ta nang you can become a Meitei you can become a Nepali tong leader nun zai lo ni me leader me ke to ho change wo ma ko ta change kalai wo ma ko ta nang ka thi ko nang kalai ta ban nu hai ko ta leader zai lo kang ke na yi leader me ke to ho anu tubuita zauna taniso tubuita ani tong goal so tubuita ani tong destiny so tu me thoin tram ga koma english quotation english roina sa koma kamik how ma roina lead to heto it is rich to fall we all the followers to fall in pit go that kai lo kang chiu na nai kum jeng krona leader ho kegi na ha ge the past leader non anu kang pai na talom ta asai dong program kuma ning tau na sulomia pai na anu thoughtful su we leader ta thai kang kegi na a nation rises not by the strength of its people but by the wisdom of its leaders. Leader no am jang korena anitong community anitong nation na status kutong ena kolena ane tawa pupuno ni nae student no ni nae ai saloni me akarena anitong self perception high importance wage anu rona nang thauso
ai thau so nang rona nang thau thai kang ki na ye ani tong community ko ani tong community ko paina environment ka si hang men na ye pu nun roi na ala nun ta limit law me ni society roi na limit law me na ye chu si hang na su ka ni me ta ne limitation ani roi na rules roi na bind su na patanga mang me ni example akat ai salo ni Animal Planet nang zara da Sudanun Animal Planet zaweta nang hakota how ne dawa jungle Animal Kingdom ko thawroi na guang so thailand ne ha lion sai hakida atung favorite animal khare lion ni when we compare to lion and elephant it's not comparable in size in strength in intelligence lion song elephant are dining 20 times maybe size suna ho dai tong mai ni na ye kamai ya ning ting ye kito lion na king na guang na Animal Planet ko Animal Kingdom ko bull thai ning ni wait loi tu ni buisa bull African bull buffalo rama mai Animal Planet ko wait loi kuma na im jata goi pong ni hai ta jawo hai le lion kne kriyo ba meta jawo kne tong attitude bai na elephant roi na ho lion to ho lion elephant roi na lion ta jalo ra tum ko as ata tu binne ke ai pak ni te tu me na yana ka mai ho ata tu binne pang ni te just a small cat ka kang suna ho la na re na he to front line ko dung ba mi pui le ai compete su ni kum tong na lion le elephant compete su ni ma ho ki lion elephant roi na lion ta zara tu ko as ata tu binne ai pak ni te he ta respect su ma ta nu ma ke dum tong na ina limitation kutong perception tuang victim na ka maya pingra tu tong naina pingra tu na ki lion roi na elephant ta zara tu ko ho tong size no da he tong ngam me ni pai na ye ki hai ta compromise hui na ka ma ho ai tu ra ni de he that is my land ai atong tek tu dike ai tu ni dike tum tong ma ho na ni si hai tuang attitude na ti mo pana attack su te attack su ra ka tuang attitude le ka tuang strength ta ka ma ho si jine na pa attack su ra to ko elephant ko ni ho pa kang ro na su ne pa ra to ko da ka ma ro na tu ni tu ne elephant ho ka tuang perception of himself is the victim ka ma victim su na ko ro na ka ma ho ka ta ai ngam la ke tum ko ro na ka tuang ka mai ka pom da hak ba mata limit ko lo na ko de na elephant lion na tu bam tong ko sa me ta bulls pang ni ko he ka ne wa sare ta mighty horn they have a mighty horn ko ma size ni dai the group ni dai the ka ne lion ka ne ta ho ka chi sakla ma ka ne it's just a small cat it's nothing kene rana law nu tong ena ke la ya ta horap tum ho kane pinga pakanu na suena kakata defense ni manga kriu danga mena pinga sabai chu na ni sabai chu na para tim to lion na ka kum du ga wam tong ena che ani tong society ni kom he ani tong lion pai na lai challenges pai na nai ani ka ni ani la nun ta kuma sani so
hai com rêu ni limit ane rana lo tu buko mera na text wom ko pinga pakang rona suena tawa example ko za donang rani ga dilio ani tong past leader nun roina pinga panga su mi to zeliangrong history nine tram we ki bauna thaini thaipi manga slom jain ko na history nine tong de bao kang ho encourage lo ni de le nun ta ping kang ho encourage nu mo corruption tu kang kakata kholo thai ma kang haikum to ho samlo ma kang ni haikum korena corruption tu ma kang kakatan zien thai kang skwong su thai kang ki ram ping ma kang thai ping ma kang zat kang rona thai ping ma kang patriotic tu kang ho anin samlo ni de hai ani tong zu ko ma to ho ani tong ram ani tong pai na ram dui resource nai me goai ani zeliangrong my population nu ro na he ta ho ra ha mani ram ke naga society ko ani ne ko me ki ani ro na ani tung perception ani tung thinking level ro na no me to ho meram ro na khala sam ku ma nap tu bu ne tu ngam kan ni de ala no school ku ba me no ne da wa student no ne think big nam ni tung thinking ko no one go beyond their thinking. Kani tong thinking level ko roina mai kan kasi ta ka ngam ge. Tong thinking level ta kau ni de. Thinking level kau rap tu ko possibilities expand su kang. Mituang thinking mituang ngam mai expand su kang pai na possibilities na ye. Tawa leadership tu maya leader pani mai inborn leader ni nai kasiem tong build trained leader ni nai ke even a great leader of the world kani ne environment challenges face sum thailand na kani ne great leader pan tong ko na leader kau ne ani identify chu kang ke na ye leader true leader and leader. There is a difference between leader and true leader. You can be leader if you have a followers, if you have 1,000 followers, you can have 1,000 followers, million followers, but you are not a true leader. Tawa leader non ketong follower na ito ho ani leader na sage ke ani ta zai biang ni me mislead su ni me pai na ye smart chu me na ani tong society mislead su bne smart chu na vision man my leader non na ani tong society ya mislead su bne leader true leader kang follower ka mai rona a thaila ke bam kang khigi me ke nang tuang goal nang tong destination roina man sai ta inspire suna nang thai lai kang ne hai ta gnai ye nang drug dealers or gangster or corrupted leader subam sini nang tong follower nai bne hai ta true leader su sa nu nge hai pang roina ani tong society mislead sub ne hai pang roina smart sub ne smart su e ki tubui tang atong society ta zai lo ni to tu zai lo ni so tu ma hok ne blind corona ta ne how undra mo ge ki true leader ho man sai ka thai lai ni me bam sini corona sini tat bam ne destiny tang maksan goal set to lo mai goal lo to maksan tat bam ko ta man sai rona ko tong goal ta ko tong destiny ta inspire suna hai tu na inspire suna ka thai lai ta ne ka thai lai ta kang ra ma ge tan sam ta kang ne true leader nun hai tong ni na ye ani tong society ko ta zeliangrong society ko ni ani ta mislead su ni me pai na ye fragmented su kai bam ne ani smart su mai smart su na lead su na bam ta ani true leader na so ta ani tong society fragmented further fragmented kum kai bam ne ani tong goal ta jana ta ni de goal ta bam ta leader goal set up su na ta bam ta lai ta ani tong goal ta ani ta tang ne ki hai ta ra ma mai zau na ta re ta ho
smart chu mai tupui gangster tupui possession kang rona fight chu ba mai tong lai ta re ta ani tong society ta mislead chu ne tu mai how pare pai na ani tong past leader nun ani kang pai na tan lawe zeliangrong tong goal ni than tek na chu lawe hai ko ta jana ta ni the ni tena ai kailong ko ai tan tangkat lo mini ai share tena sulo ni kagan ho interaction gan ni nai cho kailong ai arama me one of the most remote area Tausim Korananga Nagaland Assam boundary cornermost he ntaw na government rona sang tang ma katsi me government ro ksiem lo me ya school ni siro ra kha he government wang tang ngam ngena government wang tang ngam ge government rona zelo ma pai na rewe kito government tang khon ma me to ho man sai panti ho kum ta mo kan ni dena generation to generation go mo kan ni dena ko mi jai ko na sang to ni the na thante Armstrong roi na ni initiative lo na people's road ni tan lo we people's road ni direct to same to Assam ta mai tan lo we hai ta ni black top forum ge ki tan lo mo ko na pai na kai long minun area ko lungba minun ta wa aram na ram ge nam gai hang na nai ta to mu goi hai ta to drought ta to mu goi advantage lo we ha ko na pai na ani tong economic ni busu lo ina kom lo de government na repairing ni su lo ma pai na ani ta neglect su we ki to government tang ko ma mu ani ro na thani te na sang kha thanda te klo ai convener su na kilometer New Mogolong to Katangnam 15 kilometer dog ne fundraise ni su ma ge ke ani sang ho ani ro ne thani te na thante pongpa na nam ganai nai mai nam tie me ki man sai tani te suni te tu na pare to ho there is nothing impossible ngam de tinko makani tang ma ge ane 3 month kum ne de hai ka tan lo mi ta ne gari ta sui hana ta ba me fundraise sum ge ki gan sai nun roina Assam hang Nagaland hang Manipur ka ba me nun ani pa me nun roina asnu ne ta ma me ta ani kan sai ho contribute lo ne tu mini na ye hai ko rena kan sai ho wange ki katsi social media ka tu bu ko ni personally ni ani katsi nai ma ge ki kan sai ro na kha lo we ta ba me New Mogolong ren to Tosem ren New Mogolong segment to Tosem ren na cross tu me me kana Nagaland heng ro na kai mi ya katsi cross tu me me ge ka no de peng pa na ha we ki cross tu me me to kai na ta Juram Tosem heng ro na cross nine to kom tim ho pai ro na kom ta ba me na hai dine ani segment ka na ka ko ni seng lam lo me me to nu ma ke na ni tan lo we kom an ta ni try junction social media ko ni fundraise so me ta ho fundraise so me ni go nga chu ni so me information secretary su na ayo ta man tong social media ko lom ko laurap tu ko men sai pang ko go nga Tuna more than 8 legs ho guang he kuma ton ni half kuma ho tam kai the aram ko roina Assam Nagaland Manipur Tri Junction anta suna tan me kom na kanong campaign wang na political party khat campaign wang na nang ram guai tuang bota 100% tio dui irona sem no bne na so as irona ko mo bot jontun za ho sum ge ku tang ko na nang roi tan tan ya ta tan no ki kuma ko ho ko mi tan tan no ge irona sa na ka ne kete na no ma ma na ta da ka ne ki irona ai nu ta so bot ti gang ni ki ge me irona support su bu gang bot ti gang ni ki ge me ki irona tan lo bne this year sai ko irona tan lo bne nang tan ni tum ta chin kat ki ge me ga irona pa na tan lo bne na challenge lo we kom na atong cousin brother na secretary su we kazan kriyak doing tu na saya ne ga mai na treasurer su me ni to ai pu na
hay pu này rồi na đuôi phải na không nghe na cái bút liền khâu lung tim họ. The women folk used to go to draw water upside down, half an kilometers. Festival gan warm go. Anh em cũng đuôi du khang ta na chú mình ta sai ta phải na rin ra thế na Christmas khang quang na ai hay ta đuôi xem như thế. Anh em tàu rap tu có political party nó nên challenge lo vậy ki sai cũng có na बहुत juntu bang khang ra mà cái anh ai rồi na tan lo bene na anh ai rồi na tan thế. Source ta tu có rồi lâu ni so tu na puga tu có Armstrong rồi na hay gan có ta DC pungon tong kamai rồi này motor cái này ti lo du tim ho motor cái thum cái ta ngang thang lang toang motor cái này rồi na lao thế có mà sipoi nun rồi na Assam rifle nun rồi na pipe water pipe ho ti lo có mà electric ta có mà lao đó ni so na puga Assam hang kai na ani pam ta context lo puga ko ni rồi này chiu na kaman chiu na electric wire ni ti lo hay kom le na cái ding ko rồi na anh này đuôi con có rồi na test na dài ngang rồi cái lông cao dài ngang nó thì mà họ anh này bay nan hay lại na cái lông bằng này đuôi quăng giật thì mà họ cái the volume of water is very less hay có to pond trong ta đuôi rau thì họ hay có rồi na họ sustain xuống am cái na đuôi puta thế puta thì cái đuôi gai hắc na phang na air distance có rồi na half kilometer, more than half kilometer đấy. Hay có rồi na dài ngang thế, electric riêng tung ta na, dài ngang na, tiếng công cát khăn này, đuôi free có rồi na xin lâu ấy. Cái unfortunately hay tung đuôi acidic su hang thong, sai tao tu nu mà cái na, hay tung ai tu rêu hay ta bathroom có tu vui kang season kang nghe ta na sala thì kiti, anh này tu hang thong ni, hay ho nu mà cái, pung cái build up này na. Các bạn mặc khẩu pulau đó na, người ta này đuôi xin mà mấy, cái electric này, phải na không nghe anh yêu co, electric này government rồi na xem nó cái na anh yêu càng supply cái này rồi na provide số mi second hand tuang electric wiring electric chiang này post cái này rồi na chỉ lâu cái na, hay tên này gì cái rồi na, mera me tuang rapa lâu mà second hand chỉ lâu mà nó này cái na electric guang ni to ni pungo tu na ai sakti man la na kai na pung tong he hay ta punga jungle thick forest ko gutim ho pai nak siam kung na ai ta ka siam tang ni ki electric department pang tingkong kha kanai bam lo de ki electric bill ni na wang de na pai na ni ta in sa su ham tong nine tong ni ta ni second hand tong rona la tim ho thick forest passing through the thick forest electric wire ta tim ho ta ni ka sian dang am ke dui ta electric wire mai tan tim amang to kom de na solar pumping la da kan ni plant su ba me hai tong sai nga 3 lakhs or ram ko na pung pa rai tong my village to Assam Nagaland Manipur tri junction che pa me hai tong project loi re ta ani dui tong project ka ho la pne ko ma permanent su na la kan mountain diamond Nagaland Assam boundary ko na ye kisa mountain tong range ko ni hay ko na dui tong elevation dui tong level jana aram ro na te na no mai re to ho hay ko na la kan ne plan su ban tong kom na community building community hall guest house hay ko me ne kai long ro na chin pung pa na ni ra na tan non tong government pai na neglect su ko ma me na government neglect su ba me tu boy neglect su me ke anu ro na ne anu ne nga me tu me pung pa na su beta ho ko ma neram ko ma ne tangam kan ni de tu me example an aram ko ho imphal din no de imphal na de wang rap tum ko leader guide na he tu me ho pare klong tan ti government tong tan lo me pa properly sian no na leader mem nam ko ho leader make my nam ko ho government tong kro kai bam si sin so ni kro tong value 10 lakh value ni tang tram nge hai ta thau kang so na zoi ta anu khang he hai ko magang ko leader hai ko magang ko ni leader ki na ira ke kom zang kro na without leader where there is no leader family village
nation community kachi progress sunga muge tum ni ai kitiolo ni koma aram ko chairman secretary school tuang administrator nang paina ga ye hi ko mitung leader ki gi na ye tu min tok na nong thai na hai ko mitung program sim lo me ne paina nunga ye hai ko mitung program ai ta tau jam ge sai ro na rai liang e school roi na nam roi na hai ko mitung program organize su mi ya paina ga ye hai tu mitung leader tho thai ni ni nge leader tho thai ma leader ma nga ane ro ne leader ni ka sim ni the leader ma nga society ka chi progress ngam ge tu mi ai last ko salon ni tong e kuma interaction na thế ni là tung ko hem gọi là ta rồi na so yen so mes lot ya central service ni central service Assam Nagaland tong oi thoi so ma tong thoi gi ni Manipur ko suna central service Armstrong the ingam the Dr ingam ni ko ma sipai ko sub inspector ko ho na ga ye ke bai ho ti do ram me ke Nagaland ko nai binde Nagaland ko ho Assam ko ni ko sai na ye Nagaland ko ralo ke pe IPS be retired ti me IGP pung pe ja ti so ro ja lung dia ding he my name is one of the most senior IPS officer zeliangrong community ko my retire so retire ta bang ko ne DGP kukang so subam tong Nagaland tong ni ko make ko mai tina political backing ko na ko mukhe state service so kai na ye state service Assam ko ni Nagaland ko ni the NPC ko tingkum ko connect to mo kum ko ne patan ne SDO NCS BDO ko me ni ACS Assam ko ne ko me ho pa na zeliangrong community ko ne pa na ye ki central tong suna ho kane wa lungning go hak mang to state tong gai ting ho ni state tong service ko tan ga ye